Ndetherete tena mbere kurumirwa kaunti ya Meru katika MCA na ngabana Kawira Mwangaza bakuruba momo kumantu betwe kiongo batongeretwe ni mwandiki wa munaherutero igembe mutumiria Julius Kabiru ibatimirite na gucokeria tungiria bankatho ni bokwenda kwatanira ende bagwite kanya na inyene ni atumikire na kuro theri kaitene kantangurutano yona ko kaitene kai batire kugira ninde baicho kairama atongeria na kurita ngora kwa Girete Nicholas Chabari na Ronoro. Tunapoongea sasa tuko na 2 weeks Meru ikiwa imetulia. Ukiriru babu idhireto bukirirwa ni anto obaingi kaunti ya Meru. Hunja nayo na burabu idhireto bukionekana bukaya bukareta maendeleo mathi inambere na arende ntugo jegoro ngavana Kawira Mwangaza aronekanire athijanetie na bamwe ba MCA ntereche tigania kurugora mirandi Bobo ndaibo ringithitie anene akuru bamwe kuma ntereche antu beto kiongo na araba uthuranite na gucokia nkatho kiri ngwataniro eno yanjirite kuonekana kaunti ya Meru na itu kuona obi baraunjirie thayo turi mau twenda kuona arakwina ngwataniro na arakwina wiru na kou nikuo kuwirwo gwetu mbere buru katukwira mami wetu ngavana twimwira ni bwega no ntuba kinyawe gwitikanire na ma MCA bawe no nturi atukuona nyumba yetu ya Meru yina thayo kana yina thiri nikuo kuwirwo kwetu tukari atongeria ba Meru County ngavana wetu ni ontu barawatanire na ngauga mwathani Murungu akumwe ngenda no atulolelia na aturi no tuturiana bake na ni Murungu ritete ngweu kuwatanira ko nikenda amenya nana ntigo ire na nara nkeire nana bacukuru na bombasa le bae bombasa no tukuri bate uciomba muntu agethwa ina kana te kumba kuthomethia muntu agethirwa ina mwana te kumba kuendikinya secondary ni tukuromba kinya rende meri yo irathirite thatu tute kuritirwa ngui itukumenya akamatukanie ni mwanka akabe kenda tuitana mbere woja nthiguru ira ingi no na kuri nogu kuringana na akuru baba bariuga ibwega ende thirikari irira irikitie na kuwatanira atongeria bonthe ibathi inambe na kwiruta abwempwe utigire bakuruthira mwananchi maendeleo marabatiri kwithirwa ahonete kuma rira twathuranire mwanka athaino twenda baite burabethirwa baina marathon ya kurita ngui nikenda bakabe itarira baratete no nturira nyumba ina ndwa ni thairo ekithuka cie resources imbingi ira antu barabati kwithwa baitumaira kou batwi asalindas of Meru twenda berie kuona kanya kou baukakaba na njirera yonthe bakaba neo barite ngui kufa na kupona mwanka bone ngabwira irarire ukuma bausikaba uti antu kwina kothuku ndene Meru na batu tutikwenda kwetha kwina ndwa kaire kuma thai mwanka gutirio ituture tugwatanirite arafu marathonire no tukwenda twitithwe thai ngavana wetu Meru turatete igitari ringi muno kuma ria twathuranire mwanka thai turi aja tukugwatanira itu ikangua haraka kenda tugwatata kaunti ingi iria cirari cio tutiga ndaika ijiri kenda twithwa turi amwe twinthe na ngavana ukaigua buthuku inyora uragwakite ntaka agwaka mamira agwaka bionthe biria aragwakire Murungu ari iguru na arakuthaurire na ukagita muntu bwitha bwina ndwanwe kinya uka nao eja akwama akarenthi akwariria muthikire no ntui mwanoku na watanire na tongeria bau bangi nikenda tumba kuritirwa ngui no ntu batwende turi a twita antu beto ekithaka na endi tukwenda na tuture weroni tuone barabara na tuone maendeleo yange ya stima ne bamenyera aritwa bonthe na bacokondare na babunaimare ibamenyerwe nontu nibo weru bwa nthiguru kuma ntu beto kiongo Gembe North Peter Nicholas Chabari